To your every cry, solution for the weary heart. I bring to you good news. Angikubingelele mlaleli elihlelweni lwethu lokufundza incwadi yetfu yemihla ngemihla lokuthiwa iRhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Lamuhla ke tintsatfu enyangeni yeNkhwekhweti ku-2025. Umfundisi ke lamuhla uthi bahlanganyeli labaluhlobo lwaNkulunkulu. Bahlanganyeli labaluhlobo lwaNkulunkulu. Livesi letfu lekuvula silitfola encwadzini yetihlabelelo sahluko se-12 evesini lesithupha. Lifundzeka kanje: Nibonkulunkulu nine nonkhe ngemadvodzana alo setikwako konke. Umfundisi uthi incwadzi yetihlabelelo sehluko se-12 evesini lesithupha iyingcenye lemangalisako yembhalo. Leliciniso laphindze lashiwo yiNkosi Jesu mathupha kuJohane sahluko se-10 evesini le-34. Lithi Jesu wawaphendvula wathi, akukabhalwa yini emtsetfweni wenu ukuthi ngitsite nibonkulunkulu? Loku ngabe kusho kutsini ngaphandle kwaloku lokubhalwe lapha? Umfundisi uyasibuta. KuJohane sahluko sekucala livesi le-12 libhayibheli liyasitjela kutsi kepha bonkhe labamemukela ngekukholwa egameni lakhe wabapha emandla ekuthi babe bantfwana baNkulunkulu. Bese kuJohane wekucala sahluko sesitsatfu livesi lekucala umpostoli Johane wathi, asenibuke kutsi lukhulu kanganani lutsandvo babe lasinike lona kutsi sibitwe ngekutsi sibantfwana baNkulunkulu. Mfundisi ke uyachubeka uthi umpostoli Pawula encwadzini yakhe lenhle layibhalela libandla laseGalatiya wathi, njengobe ningemadvodzana akhe nje, uNkulunkulu usitfumelele moya wendvodzana yakhe etinhlitweni tetfu lobubula atsi babe wami. Ngako-ke awusesiso sigcili, kodvwa sewuyindvodzana. Nawuyindvodzana uyindlalifa yaNkulunkulu ngaKristu. Haleluya. Loku-ke kuyatfolakala encwadzini yabaseGalatiya sahluko sesine livesi lesithupha kuya evesini lesikhombisa. Ngako-ke ngesikhatsi Jesu athi sibonkulunkulu wembula liciniso mayelana nekutalwa kwetfu ngebunkulunkulu kanye nemvelo yetfu. Incwadzi yesibili yaPetro sahluko sekucala livesi lesine ithi, ngaloko-ke sitfole tetsembiso letiligugu naletikhulukati kuze kutsi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebunkulunkulu. Haleluya. Loku kusho kutsi nyalo sewungumhlanganyeli nome uyingcenye kulolu hlobo lwaNkulunkulu. Mfundisi uthi ungumphathi nome ungumuntfu lowetfele kuphila kwaNkulunkulu. Maye liyamangalisa lelo qiniso. Noko loku akusho kutsi silingana naNkulunkulu luqobo lwakhe, kodvwa kusho kutsi usibeke ezingeni linye naye. Inkosi Jesu isengiyo inkhosi yetimphilo tetfu, uyinkhosi yetfu futhi sikhonda yena. Ludumo alube segameni lakhe phakatse. Haleluya. Ase sithandaze. Babe lotsandzekako, ngiyabonga ngekungembulela ngebungimi kuKristu. Ngingumhlanganyeli lolu hlobo lwaNkulunkulu. Ngisebenta esigabeni sekuncoba, kubusa kanye nemandla. Ngobe ngitelwe nguNkulunkulu futhi ngiyati ngemphilo yakhe lekimi. Ngiphila ekuphelelweni kwalokuconza lokhu.
ngiphila ngekwentsandvo yakho. Ngikhonda wena njengenkhosi yami, umati wetintfo tonkhe. Egameni la Jesu. Amen. Kuchubeka nalesifundvo setfu salamuhla, sifundza-ke incwadzi yaJohane sahluko sekucala livesi leli-12. Sifundze incwadzi kubaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi leli-16. Bese sifundza incwadzi yekucala yaJohane sahluko sesine livesi lesi-4.